Marković, Crna Gora je najbrže sada na putu prema Evropskoj uniji, možemo tako da kažemo, zato što ako gledamo, Crna Gora je otvorila prvo poglavlje u decembru 2012. godine. Od ovih 35 poglavlja sada privremeno su otvorene 3, 27 su otvoreni, ako se ne varam tako. Gledao sam statistiku, koliko? 31. Ok, 31, onda s malo manjem drugom mora da radim svoj račun. Ali ako gledamo to u proseku, onda u proseku sa 5 godina vi ste zatvorili 3 poglavlje. Ako sada računam to, onda ostajemo na ovih 27. Dozvolite meni, onda to znači 9 puta 5, to znači onda možemo da računamo da sa 45 godina vi ste otvorili sve poglavlje.